دیارە لە پاش سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ دهۆک و بۆ هەندێک لە گەڕەکەکان پاشەوەی کە پارێزگاری دهۆکیشی ڕاستپاردۆ بۆ ئەوەی کە هەرچی خزمەتگوزاری وەرچی داواکاری ئەو پارێزگایە بۆیان جێبەجێ بکرێت مەبەستمە لەگەڵ بەڕێز دیار بەحری کە بەڕێوبەری گشتی شارەوانیەکانی دهۆک کە قسە بکەم ڕاستەوخۆ کاک دیار لە دهۆکەوە لەگەڵمە ئێوارەت باش کاک دیار زۆر بەخێر بیت بۆ کوردستان 24 سەردانەکەی ئەمڕۆی سەرۆکوەزیران بۆ دهۆک لە ئێوە چیە گەیەنێت چ گرنگیەکی هەبوو؟ بر باش زور سپاس پراستین سردان جناب سروک حکمت رئیسدار مسرور بارزانی بوده که بو جدل خوشی بو ما و بو همه حالاتین خلق دو که تایبت سردان جنابی بو وان گرکت کو خدمت گزاری لینه و گهداری دواکاری دوا کری و همی حول دهن ندان کو او بابت توان بهن چاره سر کردن و همی خدمت گزاری بو بین پیشکش کردن کو بشین جیان خوی روشانه بشه که باشتر و آسان کارتر برده ببند. بله کاک دیار لە کابینەی نۆیەمدا لە ماوەیەم 4 ساڵەدا چەند پرۆژەی استراتیژی لە دهۆک جێبەجێ کراون یان ئەو پرۆژانەی کە ئێستا کاریان تێدا دەکرێت؟ پراستی هر وقتی نگاه روی ماه بری که همی پروژه هات بونه رواساندن دست به کابینانه چند چارا جناب سروک حکمت دا دیار کردن کو نبتنه حکمرانی و موچی بدن بلکه گلک تشتیدیانه کو تبیدم گرنگی پیدن یک شوانا کو جناب سپاسی و گرنگی پیدای ترخان کردن برای کشمید گلک باش با پروژه خدمت گزاری کو اول ماه 4 ساله بردام همی باشروانی بسر ریوبری گشتی و باشروانی دو که بردام پروژه خدمت گزاری تدانه انجام دانا ریکان و چادان و سولینان و جهت کسکاتی کود گریدای جانا روشانه یا خلکینه دی سانکشوان بریارت گرین کو هاتینه دان ریشک جداهاتی هات ترخان کردن یه باشروانی بو پیششرنا خدمت گزاری سیده باری او هنده دهات دی کوش فرودی چند پارچه نردی هاتی نکردن او 100 ساده هاتی ترخان کردن بو خدمت گزارین و باشروانیت کو عرض لیت تفرودن یعنی پروژه همی پروژه اویشلای باشروانیت نگریدان نسبت ما پروژه استراتژی نه چون که گریدان جیان روزانه یا خلقیه و گرنگن بو خلقی و دمی از بیشم چینو که پروژه مد بردام من همی سنوری باشروانیان دیسا اما مدکاریات که این بو چکرنا تنتر و کشف و ریکاری نیاسایتینه انجام دام با راگهاندن و تنترین که بین حالا کردن با کمپانیا یعنی اف پروسس که بردام و نهایت رواساندن کوبشین خدمت گزاری پیشکشی حالاتین خوشوی بکن کو هجی همی تشتا که باش. بله. کاک دیار بۆ پێی جەنابەت سەرۆکی گشتی شارەوانی دۆکیت ینی دەزانن کە لەکوێ کەم و کورتی هەیە یاخود چی کەمە بۆ ئەوەی کە بۆ پارێزگای دهۆک تا ئێستا نەکرابێت بکرێت بە تایبەت ئەو گەڕەکانی کە ئەمڕۆ سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی کردن گەڕەکە هەژارنشینەکان بوون پێداویستی ئەوان زیاتر چییە؟ پراسی از ریوبری گشتی باشروانی دهوکی من نکسر که باشروانی دهوکی او سنتری برو که جناب سروک حکمت سردان کری سرپسنوری منونی نه بس از وکی جندام لجنا بالا یا تومار کرنا او خانیت زیدگاوی هاتینه آماده زیدگاوی هاتینه آوا کردن گله جارا کشه بو مچه بوینه الگوری ریاسه یک درکتیه بود تاپو کرنا و خانیا هنده جارا او خانی گله جارا الگوری تصمیمت کتینه نیوه که جاده دا او جور مشاکلیات کتینه جایی که کسکاتی کو بوینه ریگر حکمت نشه وکی پیدوی خدمت گزاری ها پیشکش کرد لی اف پروسسش یا بردام او بابت کد کبنا ناف کسکادی دان گله جارا کبنا جا داده او دهن پیشنیار تین برس کردن بولش نابلند و سخت کنی بونمونه او خانی بکویدت ناف جاده داشت چارن این دوید او خانی بیت را کردن و پارچک عردی بدن علی گله جارا حوالاتی رازی نبوینه به چنده مهم جاری مدرس بگیری او خانیت کودتین تجاوز سوید 100 صدرین مایی جد گیرن گوری یاسات و مارگنه تین انجام دان او کش دیشی دهنه کم کیرن لشنا بالاد سرین تخاره
اوید کوشیان داوید بین حل کردن دهنه حل کردن اوینا دهنه بلند کردن با وزارت و هندکشی بین راه کردن و بین قربوی کردن دابشین دانه بنا سبب و بنا ریگر کو امنشین خدمت گزاری بوی خلکی دیشی کو اوی رنمایش گیرن ببین کاک دیار ئەمڕۆ دانیشتوانی ئەو گەڕەکانە داوای چیان لە سەرۆکی حکوومەت کرد ینی یان بە دیاریکراوی لە دوای سەردانەکەی سەرۆک وەزیران ئەمڕۆ بۆ دهۆک چەند پرۆژە جێبەجێ دەکرێن و چین ئەو پرۆژانەی کە جێبەجێ دەکەن گەلێک ئەو داواکاری تاتی نەکردن هەندێک شووی وا گەڕێکە بوون کو ئەوێت پڕاستی تجاوز هاین کو بوینە ئەگەری هەندێ شتی من بەرینی کەدا دیار کردن هەندە خاتی کەنتینات نافرێکا دا و کو بۆیە ئەگەر هەندێ حکمە نەشێ خزمەتگوزاریە گەهینی تەوی خەلکێ دیژی سۆس هاتە دام کو ئەگەر ئەو خەلکی هاری کارێ مەبیت حکمەتی هاری کار بیت کو پاداشتێکی بدەتەوان و گۆرەی یاسایشی بێنە قەرەبۆیکردن هاوکار بن گەل حکمەتێ ئەو خانیت کو تیابنەتڕێکێدا بێنە ڕاکردن و بشین خدمت گزاری و ریکاب گینوی خلک دیدا خلک دیشی مفادار بید شوا خدمات کو حکمت پیشکش کرد نسبت پروژه استراتژی مگوت تا پروسس کا بردوام ام کشف و آماده کاری خوش روی تکنیکی و آمادت کینو دینا پیشکش کردن گوره روشا داره گوره او شیانی داره بردست حکمت و جناب طایبه جناب سروک حکمت دریغی ناکت رسامندی کرنه و وقتی رسامندی تیده کرنده او پروسس تنترین که وی حالا کرنه و دهتا کرن گوره ردما و یاسایا و او پروژه دیکم نه چه بچه کرنه و کت وقتی خوی دیار کریدا بین انجام دان و بین چه بچه کرن که حوالاتی بشید مفایش ورد. بله زور سپاس کاک دیار برس دیار بحری بروبری گشتی شاروانی کانی دوک راستو خول دوک و لگلم بوی دست خوش.